Hampang song do anchalang rapet pen uniform civil code ki kam khidun chi phan ASDC atum pen kachunu ripon Bogojan LC ang kangalong pen rong phorong ratum phan habrakat LC lagi ponji pu alam phak pen ningkang samse ila pen kachkhoi ne the alam chipaklang pon ABBP atum chapachir pi ponsi HSLC la pen HSS lang ki unduna tum phan karchu pon UPSC lepen APSC asal lang ketok dun ji aphan free coaching pen ke than pon ji aphan CM tok tol turam rong ari deng pen second best aphan kang pu pon Abirta pen legit kramsa non birtang ton pen lang pon sinang jakhong ni phai ke thum ani ASDC achum pen diphumi thanga sai hemalong therang ke mai inipon labangso pharang ke mai long ASDC pach thangchun bang denal teron pen ke pachini pon atengki jakhong achiklu monsoon session parliament pedopon pu lapel labangso parliament along sami Uniform Civil Code Abil ke ponji angring do lasi labangso Uniform Civil Code jongsi Parliament long deng da deputanti englong su akhaya thum bhan maki isi phiri mimi ang sonsi dopu atheki Uniform Civil Code ke one nation one law pu aron pina lapen englong su akhaya thum bangki mithang bisar kinder aron do lapen ke jutang jupat stembi kaching barbe kachprek thepigan lapen Uniform Civil Code jongsi implement deputanti englong aso khai tum mangki misar kinder aron te pen hako pen stabi nang klembong bang bomdo bon sam non na bang su uniform civil code bang implement le putang ti englong aso khai tum hako pen koson si bisar kinder ma la su aron ting bangki klempon ne det tu la bang so puthak pen lapunat meghalai gov la pen nagaland asora tum pen sambi la bang so uniform civil code get khoi dun nekhi ang text plang pon tang lo la puson thak thak si la punat ASDC atum pen sambi Karbi Longri district lapen Dimasau district Lakithom district aphan ki uniform civil code pen pajok ponang ji aphan alang litum pen Union Home Minister Amit Shah aphan pinpur alu panongsi this yari deng pajodang Uniform civil code aphan neli tum kini Home Minister Amit Shah through Karbi Longri Deputy Commissioner itu siam memang neli tum dulu tama bangke nilai itu demand ke central government apa nilai itu demand ke lah to keep Karbi Anglong, West Karbi Anglong and Dimahasa outside the purview of the proposed bill on UCC. So, Uniform Civil Code bill non-parliament, monsoon session parliament alone. Introduce ko itu nilai itu apa ke Karbi Anglong dan hasil semakin nampak boleh dia naik. Karbi Anglong, lapan NCLs ke hakru penta independent state, independent country boleh punya cok. Setelah British atum, ini tum Karbi Anglong along lea bangke, Ahawara bangke 1838 aningkan na annexed. North Kachar Hills bangke 1854 aningkan nang parbudet lo. Di masa atum tan North Kachar Hills ta recudu. Karbi itu me area ta recu king pugawe, emperor pugawe he. Seta habe pinpu lindokpu lai tum do latum se det ke cari lo lapen piniar ni anta latum dubongan piniar ni anta lason tak tak sida Karbi Anglong West Karbi Anglong lapen Dimasa along Karbi lapen Dimasa atum det kalida jemina atum do bedi atum do mar atum do rangpol atum do rengmanaga atum do kuki atum do latum ta culture akhaitin ta do Lasinon Uniform Civil Code bang ekopilonte. What is Uniform Civil Code? Uniform Civil Code jong se non parliamental law, non a thing as of now. Parliamental law introduce namat past that. Raya Sabha law, Lok Sabha law, India President SNC pidat pulote, nan lok kai fegi ke. Ili tum inglong aswatum Karbi Dimasa kan cenglok. Takit dua tum ajutang jubat bang effect. If the proposed bill on UCC is introduced in the coming monsoon session of the parliament and get it passed, then it is going to have a negative impact on the social practices, customary law, divorce, marriage, lapen, long lea putak, lena putak tada, negative effect. Lahan lo. Uniform Civil Code manipula. Isibet a set of rules itu. Punjab asal kan ka apply rules itu bukan apply ko. Bihar long ka apply all India
60 palam nak lak leda poda 60 palam nak lak leda lasi hala tu ma rules a civil court se litum pandang apply ko plote dake litum ke kursene ma wede po senem po mata wede po lahai kaddo ke pinangan alam tu lasi kaddo ke tunta Karbi nationalist organization atau di masa nationalist organization atau tunta nelu tum pillo ya langsung uniform civil court apa bangke kacetan rakyat je pen cedan nai lak Election Commissions along pen kepang dakpon Bogojan LAC consensi ke parlopon Durbagri MEC consensi along pen Dolamara rong sepi ke parlopon Made Kohora Hawar rong Phuara tumbahan ke Havragat LAC consensi along ke parlopon edji pu angringi klang pen joksi kedam tang jakhong ni phai hini ani Kohora Chandra Singh rong pi open stage along rong Phuara tumching rumsi ningkang samse ila pen labang subthak ke chikroi din lekthia alam thej paklang pon Jingra Kohora ke duara tumbangke Bogojan LAC angkang long ke du asapso joy muchot Athima kenhang sot alu made dokumen sahik salam jipan snami ladak bang asap su te boy muchot la so jok sini tum asap su ke joydu voifis non bangki havragat LAC konsensi jongsi nang pon det mate nang parlopon eliputangti havragat ni tum la bahai alu ke islam pon jivanta arni simata ni tum chidam che bangundi hadak masini tum aju masi sangdam nang kokku la sila puson isivet alu ke islam mate dokumen ke islam jivanta jongsi ni tum hapan aju sangdam nang kok diputangti la puson ke sung ke ni tum ko sonchi ki khoi dun thek po pusi hadak ke dorar tu pen ningkang samsi la pen ningduk chepaklang pon renti Kihang alam thikala puhan lo jenili tum halwa kohora rong tara pen jinthong tok bingle pothara rat pen sipini nangli tum han nang hang lo nang kihang nang kok alam thikala puhan lo non hejon ili tum han la legislative assembly anghoi kithak labang solong ili tuma homostita poridun lok la so posinang kihang iklo lapen nili tum bangke mane sonia lampen lo pini kihang bangke isi bangke ninga rong alam ta dolo isi bangke ning oil lam ta dolo ninga rong alam bangke lahen lo nili tum Karbi long aphan isi legislative assembly asit anghoi nang kiwan pithe ka pot nili ramrong hangsar pen la langli tum hanta nili churu par piglo sit isi na wan pithe pot bonsi tami ning du kalam bangke lahen lo je nili tum पुआना दिन पे नीली तुम के बुकाजान एले लोंग से दो दुन बम लो पे नीली तुम ते बॉकहेड सोंसी लदाक पेन ठेक दाम लोंग पे नीली तुम आजाद अकाम लोंग से तामे ते बॉकहेड मासी नीली तुम जोय दाम के बंसी ता नॉन नीली तुम फाना बांग के नदाक दोलामुरा पेन लापू क्रेम क्रो बागुरी आंदा नीली तुम हान बांग के हावड़ा घाट एले लोंग सी नापालु दुन चौकपो पुसी आजुलोंग लासो पोसी नीली तुम बांगे पिनी बांगे निंग दुख चपकलांग लो अथेमा नीली तुम लदाक arad bang nili tum ke kiddu karat Kajironga arad bang kiddu karat nili tum chongta chutelu pen si nili tum chuklem chudam la sojok nili tum la ana ki hilu ki nang li tum le mathaik den noje transportation pusita nili tum ko an ne kiddu non bukaja nili tum bang ke direct gari longlok po nili tum ani siwet ang bong sitame nili tum le rock pen pini hemde nang chuoi ji pusita on li tum subdivision sitame सर्कल ऑफिस से तामे सिलुनी जान से दो मासे नीली तुम बाय नोना को के जोइदाम के सोन से ठेक दाम लोंग बंसी तामी नीली तुम हान नॉन एले लोंगजों से हावरा घाट लोंगजों से नापार लोलो पुलोते नीली तुम सर्कल ऑफिस से तामे हाँ फुलुनी सोन से नंगपोन पिडेट पोला से हालो पो अन की दामी बांगे नीली तुम रात तुम बांगे की दुके सुंग दो पिक अन हप अन बांगे ani sivet leon bonsi da leon pusita nili tum akona chiwo ji phan ke to radop pik an lapen hala dak ake the ke ding tum handa nili tum bangke chichini dun de pin la nili tum ki duku sunga lam le chi than dun ji pusita non ana bangke nili tum jo kaching hon Richard tok bisar langli tum hananta nili tum chini dun at Dr. Numol Mumin sa tum handa chini dun na joksi non an ki duku sung bangka langli tum han long chi than dun bom theklo bosita non nili tum han jong si nanglar pi phaklo bulote nili tum ke ki lude da rat ki duk de da rat nili tum ko son lo ma mo non ki duk bom ansu se si nili tum duk thu bom po nili tum ke border long si do dun non se tame ki duk sung do pik an la hailam ko son si nili tum halap an pale don thek po ma na supo si pini bangke na chuning rig lo je ili tum local mesi sar Richard tok bi ke hai pen Dr. Numol Mumin la pen ili tum ching hon tuli ramrong hangsa la leng li tum handa ke chuning ri ji pur ke la pu hen lo je nili tum non ki do bom ason thak thak si puthot bukajan
সমষ্টি লং le dodun long zon te pusinili tum chuningri bi ponji pusinangli tum hanang hai lo lasi sar nangli tum ta election commissioner asar phanang ching ki pidu nigra puthor nili tum han ladak buka jan lasi hawragat LA along anili tum ke damji phan bangki pinan ke sung dukok po lasi masap ni tum ke joy muchot la bangki ladaket bokhet bogen LEC hanlo ajara saile ni tum chuklem chu damji pusumi ladaket bokhet ajok pan ni tum isi ke joy ke awar sai dolo lasi non labdak su ke joy ke pen ni tum phan pa sung khise de je phansi CM to kulturam ronghang lapen bogojen MLA Dr. Numor Moment lapen local MLC mate EM Richard Stock bi phan labang so puthak long chirap je to lapen labang so puthak pen napa chun pi vek thapasi rong phora re tum pen ke chunuri pe dopon ele long lempa dodun long thot ji phanang bor ipik tha athimani li tum hawrak ghat an bangki katora dopik an hap anili tum dunik e tasi puthot alang li tum ake hai tum pen li puthot te 9000 ba 10000 la song bang ta menon chichini bang phu kona tum si circle office methang pata len pata akam he chedam cheklam na pulote isi long log ji bang suri si ba ka mui si hala da office chini chot cheklam na mun chot nili te maka siksa ke jase met le halo no da injir ke ninja teng lo che hok lo la son emile na pabat bang ke la ke pakta chekroi dun di ko bang lo ni tum da chekroi dun lo che hok lo se ta jase mer bang ke bang suri ya minute akidu ka kisum jitu ke che theklong ke thek ke ri ka we la lukulote apart ani tumke dak border che hoino ongdung dung nanta len patamia di ka vidu piklan lapua hoinang kang doyalam heita dolang la lukulote nili tumke normal ke ahoga ha ekhononong ponon ke haura ghat ekhononong la ekhononong nani tumhan haura ghar masnang pon de pulote nili tumara tabang ke dakpen hanogo bypass nam nang po nogo bypass ban ha doboka nam ko doboka ban sa ko lutu mati ke nili tumang ke haura ghat li lelo la lokulote bang phukana tum si dak dam po la lokulote ansu se nili ke papi la pen tum ki sim nam ke deji la se pini nang tum media hoy pe ni ke chuni riglan lo jasame pet dak 26 nong dwarbaguri education EM Richard sir lapen MLA Mumin sir lapen Karbi Longri CM Dr. Pudam Ronghang sir alain tumang thom phan ni tum chuning ri pa dikrim lo ni ri tum phanang lang pite lapen ekho at nong jitu bugajan long so homesti le ni tum phanang thate anju se dakarat akidu ka kisum joy michot bolasi nang ni tum hoi pensi alain ni tum phanta chuning ri lo lan Aklong pai ke thomani Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad atum pen patirbi ponsi HSLC lapen HS asarlang yundunari so ijang atum phansami nijang karbiang long wathalang so Samson Singh T College along karchu pedopon Maipu muni hansepen spam pu ponsi chunbang puna pigu pen ke stong dal hi tum phansami radang du puthot pachini pontu labang sukar chu pona mailong alhi man pen stong dun wathalang so police stations along SI Upen Saikia also high secondary school principal Dilip Dera lapen ka prek man pen ke du tumta chitong dun labang sukar chu pona hut bang pharo thom su sei ari soi jang tum phansami karbi poho man pen ke du pen archu ponlo lapen lapunat alhi pen ke stong dun man pen ke du tum pen sami lokacholia ke nang sot lapen ke bang silangani lanu sei mings paning ding spa du pen akang tu edeng ka charli dun thekji phansami alang li tum pen jumisen alam thanpon sei labang sukar chu ponomai mesen pen pachun pon board hol pen great son timung Karbi Longri Abirta ইংটি কলেজ আছে এই মহাবিদ্যালয়ত অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদে যিসকলে মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীত সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হৈছে সেইসকলক সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান ইয়াত আজি আয়োজন কৰা হৈছে ইয়াত প্ৰায় 300জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী কৃতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হৈছে সমাজৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল শিক্ষাগুৰুসকল আৰু এই মহাবিদ্যালয়ৰে অধ্যাপক অধ্যাপিকাসকলো ইয়াত উপস্থিত আছিলে আৰু সমাজৰ বিভিন্নজনক লৈ আমি অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদে বৈঠালাংশু শাখাৰ দ্বাৰা এই সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান আয়োজন কৰাৰ উপৰিও আমাৰ যে আগন্তুক 2023 আৰু 24 বৰ্ষৰ যি আমাৰ শাখা আছে এই শাখা সমিতিখনো গঠন কৰা হৈছে গতিকে আপোনালোক সকলোকে লগতে অৱগত কৰিছোঁ যে অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদ বৰ্তমান 75 বছৰ বয়সত ভৰি দিবলৈ গৈ আছে অহা 9 জুলাই তাৰিখে আমাৰ
অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস। গতিকে তাৰ লগত সংগতি ৰাখি প্ৰত্যেক বছৰে আমাৰ সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে সমগ্ৰ অসমতে প্ৰতিটো ইউনিটত এনেকুৱা সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয়। তাৰ উপলক্ষে বা তাৰ প্ৰতিপক্ষতে আজিৰ এই অনুষ্ঠানটো আয়োজন কৰা হৈছে। সকলোৱে ইয়াত উপস্থিত হৈছে, সকলো ৰাইজক, সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক মই আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ। Karbi Longri Abirta soi jang atun phan UPSC lapen APSC asal lang ketok dunji aphan Karbi Thomas Council CM Dr. Turam Bronghang pen bori ponsi kedam tang aningkan pen dipu lam dingrot kedam atuwar poultry farm alongs ake joy pen coaching class ki than ponsi aphan warsai piponlo lapuson thak thak si suruhini ra inkoira ke thom lapen suruhini ra inkoira pri second best atuma phan sami ake joy pen log than ponsi mache coaching warsai ki ponsi aphan pini jakong ni phai ke thom ni CM Dr. Turam Bronghang ari deng pen ipu pontanglo Bangso Kangpu Panahut, ML Bidasing Engleng, Dorsing Ronghang, Education EM, Richard Stockby, EM's MSc Lapen, KSCC Secretary CM Taro, Director Unifit, Foundation Guwahati, Fezir Mezabint, Lapen Kaprek Manpeng Edumta Chetongdun. UPSC Min Exam Mate Labangso Sarlang Long, gets pound Dunabang Pubang Pietum Basami, KSCC Pensami Tangka, Lak Ho Tangka Pipajur Dunpo, Lapen, Viva Long Undundepen, Made Boring Ahoy, Katsuklem Dunatuma Pansami, KSCC Pentangka, Lak Keputot Pajur Duntupo Pusi, Labangso Putak Sami, Prabzin with KSCC Long Sami, Budget Session Long Dengpon Pitpo Pusi, CM Dr. Drum Bronghang Pent, Labangso Mylong Jaipo. Main exam, written exam UPSC, only UPSC grade. I would like to provide, I would like to give 5,000 for Viva examination pass. This opportunity I would like to declare 5 lakhs rupees for UPSC mains exam crack student. Ini nama hai, mana jiwa laga UPSC mains, jiwa laga power, ikan kuat. Jadi Viva, uribo karena, Viva kita longji apa, kita longji apa, karena autonomous council pen lak kota ka people. Tapi UPSC mana ini? UPSC mana nekromo undi mana? Undi mana mana? Ada Karbi Longri Abirta, ini tu Karbi Longri Abirta ke kadang muni timur pis kalau mau bertiga. Kali sah. Ini Lawrence. Oh, Lawrence MP. Last is second Karbi Longri ada 100 students sama undi ko. UPSC, IAS officer, IPS officer, kalau Indian Foreign Service tercok, Indian Revenue Service tercok, coba yo, isi masih kita UPSC nangko, undi mana? आवाज को मैं बात को Last written exam जो भी हो Written exam की वो लंदन तुम लाख खोलों ये Written exam तुम लंदन तुम लाख खोलों Viva बन गया को लबन के Viva passer बन के लगे UPSC मुंडे Viva IAS IPS officer cetok dia bikin लाख क्या kan बिको कर Pini Birta Bangkilan Sekang Ton Paniglo, Domi Thangmi, Kardom.